MDC barang ba bha ka Khasi Hills Autonomous District Council National Constituency uba Tainwell Dakhar. Ha ka artarik naiwing arhaja arpaulai ulaong bah ka por ba uba adan ambasaya moit ulalong kum chief executive member ka council ha usnam arhaja khatsau. Ulawan ra ya kawe kamat ha ka executive committee hapo ka shatri ka APRA ban ailat ban aijat cha ushanrang ru da ka bapen kala ya ka Khasi social costume lineage act. Kani ka jingle uba adan kala penlong yaki executive member kibana ka UDP haka to kapor kan thup uba Tainwell Dakhar uba don kupar sumer bat kumju ka kongrona khamdet ban yang persya ya kani ka jing thumu jong uba adan namar kalong ka jing khanra ya ka riti rustur jong u Khasi habakran menta ka sngi uba Tainwell ulong bah ka jinglong MDC la sausin ulaya kendu shibun ki bede ba ka council kamtam ha ka jingdon kam ban yada ya ka jinglong karpang ka jaj banriu namar bakhlem ka district council ka jaj banriu kan ngam. Ulaong bakidon kinong yalam ka district council ki brasya yalam baklaru bat mentaru ladon ka jingki phalo jongki katuk ni ban pen kala ya kakur ka jaj bat ha ushimet usngo bahadu menta 4 day kapor ban pen kala ya kani ka jingle lemda pediang da baro karu kombat nelong trai ya ka khandau ka syap lada kamlong ka district council ka jinglong karpang lakut namar uriulum klam ka khandau ka syap ulalong hasun hakaju kapor ulaong bakat ba ki we kidang pen khalanya ki district council kat ba hang nepat dan ki bertemu ban penduk no bat lada shim no ya ka artikel lais pa hanyau phawai kariti sensyar kari kamut baka sek schedule kala ja no ulaong bah kapor ba ulong CM mau ha usnam arja khat khandai lapan kre ya ka lanbel hapo ka jingpet uba Tito Starwell Kain kum UEM kabala yo ru ya ka jing manjur na ulat ban pen skami ka jinglong trai halor ka khandau ka syap bat lapan bet baharu ya ka rukom I trading license ya ki barjala hapo ka jingpet jong uba polling do kum UEM. Oh, ngalong MDC mentara South Ligitan, but hagini South Ligitan mungkin ya nanti kejongat nah saya kendu punya sipun ba gitu bijing dia ni bijing long jingman ke biada ya po di council jus nutu syai kedar ba kipai bang ajongi jonga beri jong hanya trap kidun kam palat ya ka di council namar lada klem ka district council nasnyu ba ka jaj beriu jungi te kan muslim shu bakan ngam syapo di namar wat teng teng lagi don magna ka district council ru wat lagi no yalam ka district council ru teng teng don ki yalam baklar fi basya penbor nanu ni te bakade ka jing perhat ka jongki ni kuman ayu san no hitu kisnem hagapor balong si ami ba arden ila bonra egawe ka issue haga isi meeting batung ini apun kalano ya kanjai tung ini ai jai no sopa lane tung ini ai monno ya kanjai kat ke bakwa ban sim naga kemil no pa te nakaliang ka jongi hamtam ka UDP nakaliang jonga bari corona bari wadul sumer ka bakpo haga isi ngiria persya polat yang ada bentang nama ngi ong kan dunding bud yu kata krisi council habangi ong ban pat iki dustur briti de ka khen kur khenjat lani ka material system de ka wei nani dustur griti ka mangila awan ong since time memorial na du report di bangin pakla ken ma kan ni ka khen kur khenjat kala don de henry haka to report pa ha jingong CM ni ba aten report ng arpa house name arajar khatsam de ubnai kan rasi kenal aban de May June iwan hal aikan isu po isi balak nunggu pada perkelano itu kan ni persya kan ni tinadu kapor ngi persya langi kan ni ka isi cungi hakatu kapor ka sedang mesenjor ira sedang ban shifting ni ira sedang ban sideline ni babun ni beta ira sedang ban ira sedang ban ketaru ni portfolio cungi to kali ai ke bangin la yang batang tu syahmat atat kat pois nang kecing khelem jong ka isi jong arpa do por oda kalung bicing hiar suki jong ba aden si por mane ba adal beru de henrei ka isi jong ka ne ka arpa do por tak ando pang kala khelem no tigini de ki jingya lenti ki i hamtam haga bede ya ka dustur kariti o tenge i ko menta sa sisien pa ro bakal adon kan ne ke jingki phalo na i ka tu kan ne banyak penkela kata kur kan jai dan kalian jong asimen na kalian jong asimen nongi khmat apo district council ubang pat kita dustur riti dengan i berani dustur riti kum kalong kad hadu mentahi dengan ngampas ngeudi baka ade apo
ngada pren ka session hang ne ngau gi perlok jongi gi basngeu kwa ban ya change no era ne system to se approach segiran san ne segi forum gi badai ban approach ban su approach segi social media ban su ya thar kontrol social media tika ija burom te approach segi rensan gi badai segi forum gi badai ai nuksa ya kren kenya gi seng khasi kadon ka seng hilang kadon ka seng ayuk seng triary iseng long kemi te persiaman approach segi te hadu batno kataka jing ajing mut ke jongki ka don lada la aban priang ya la lagi senguthu lagi senguthu kam kata jing ajing mut lese dong ini kelano ke sistem kolong tenre nak kalian ke jonga dengan sengau bakat bangadang longi ke MDC hang ne ngasengau ba ngan priang tapi kata isu banong kat hadu benda kala ya ka ur rajai tenang ta isu ur ka bedai pas sakane ka rukum ya bat khendau ya bat siam til dengem don li sakari sikau stil tinggal akut tementa ngilaput teman-teman nama dia identiti kan jadi jeng try jeng kenrat jeng nu brio kan nu jaga ngitip kan ni thu nak khendeu mau udon ke ada mau udon khendeu shoot kita mau try muluk try jaga try ri jeng kata jaga dengan try kata jeng keren ka batang hasun jadi dan mereka jeng try jeng ihar nu jaga ka dia khendeu siap ke tiku bekalong mentah dak jeng don juga sik sidul kalau ai bor kerpang yang ngikari sikonsil ban page ban kemi khendeu kani nge igari ga wei depi na mat ki kong santam babun ki endeng ya keren ki ngi ni di pon di kampung san te na tare kata tip mentan ada keren ngi ne ya penang pen klain benang aibor susu ya di si council lagi wei ki di si council hagi wei ki state kum ka bulu land jete mo ka BTC gitu bulu ter council itu gidon kabor kepala jenong equivalent berkat government te balengi hangner nginom long ta ni khmi antihi nginom ta ni nak khmi anti benang pen bahasa isu benang aibor isu te henre lada don ki briu ki bakwa pat ban penduno kata dengan sim bakade ki sengau simbet joki henre ai ban priang pi ngangam tharai bagum kata ki isu pun wan rapo di council lani wala state government ru bagin priang ya kan ni namar ngi ju ong probor bakade si council ke sti jo bagin real ki de la himno ay kata artikel lain nyo we te tamu dia ka 62 no tiga ai program ram jungi bla ni tamu nginam don di sungan MDC issue tamu itu issue berapa ika trading by non tribals lani jing you kenkur kenjak ni gino ki issue ki ba ubri usung tenak na ka self interest ke jo ute ula wan rai kita kan kita pat mo ka keban mi ngata ka ke jing jot ke jing pat ke jing praj ke jai bin rio tinggi bagi ko hari siapa yang lum penyalang dia penki pensan benang penfu penfi ka jong ke jai bin rio de railing isi mi kita isu dengan warna anu ketika artikel te kata kamu kada gi so fu jong tau ba arten adu no su ula de teng musia ula sing fu mudon po di si council ku musia ke ai ula bende de henry mentah budon ku MLA pat ke ai ula bende ku musia ni hadu por la yo appreciate a lot ya hadin ula le gitu kam ki ai kita kam to atip hi mo kham tam ru de gitu gi jing nong di madan to hayu du ai ula de bani ula yo burom si sya ro por ten re hadin ula yo ro to burom par ka ai udah perlu umur ku am pendu te tang du ila de ku am pendu bombit su bambam la de gi wei rombit bambam te kata ru long ke de hangai ngas ku tang kita